Sure click or de ke tilo ta thought blood ya le coronalish touch na tinia ila august ni to kiro kisi ya le yo hal ko tak sa ki bur bur no no ke yo ni na re mela bak telo ta tak sa mo no anu na re ble ni na me me te ba khale mid is awe gaza ta du ta ki putwe update da je bo no bak te malati je bo ba khale israel ko ko nin ta yahu ke intent wera no ke sis wera ke thing wera Gaza de bini kele kechi rini ta de apo a auto ta sada pia auto la tilo kopu do UNSC te da menu ke ine tekule je ke chete ba ne je kudu na tu le ta so je mane o lek te phale je kwa o te je mo no pepe pe na je bo We asked them to make the decision to bring all of the hostages back home. Netanyahu! Tomorrow there's going to be a meeting of the cabinet. They're going to make a decision. And we asked them to make the decision to bring all of the hostages back home. נתניהו, צא מהשיקולים הפוליטיים, צא מהשיקולים האישיים, ותהלך לעסקה, סיום מלחמה ועסקה. לא מעניין אותנו המשפט שלך, לא מעניין אותנו חבריך לקואליציה. Mr. President, the latest reports regarding Prime Minister Netanyahu's possible decision to expand Israel's military operations through the entire Gaza Strip, if true, are deeply alarming. This would risk catastrophic consequences for millions of Palestinians and could further endanger the lives of the remaining hostages in Gaza. ake Israel te wada le keke ini no sa tho mo wada tipo ko po kumla pete mala Gaza po to no Ola kili so te pa ne ka ba ti lo ta le kili ti le pa no na ta lo le wote ka ba le chi o ta lo pe ne na wote mi le won ta lo le pete yete o la pu ku di ba le hara ne le ba ka ba o pe no mo heke te ne le ba pam no le Israel akoko ne ta yahu o da ta so ta ka mo ko ta o da te wada le ta ka te wada Gaza de bi de kele da pe mo ka u ne ka ti wada pa po mu te ra do pa ko tu du ne te me pa ka ba no ke ne ta du ne ke wada pa Israel no Israel awe te wera le no ko rakhna le tak so le awe menya de ni te wera le ye la august nui do mo no la august nui do hala ko le awe ti ta cho tor ko pa ne te wera le nin ta ye ko ta po le cabinet kama la ti wera ba khala ta ko wan te wera ka sa gine ba mo ko le fe pu ku ki to no mu ki ni na ki do na pu ku mu ki ni ni awe opo to bloli ita patel da mahaka no lekele one lo hi weda control weda gaza de bene kile kechi ko machudo weda tadu ne wo cabinet ne awara postpone mono atar kera ba tu weda la thod ni dota wigido weda family ni ni ya e hem ko few hours ne ta so update la ajasira paketen lo ta no the Israel time so da wela mono do kike jikete weda la puku chepo Kobo dale ko opo da kamala ti do wada ato de blo blo ta so toli ke pe te na ko sene kobo dale awe tipo kobo kamla la mo ko opo ko tu du no ne ke bada pa la hostate mo no pa le ta le pone ti pa ne amyo nwe ti pa ne a chwe myo re ni no te wada le cabinet ta opo ne awe ti kamala decision le ko wan lo ma chulo ta du do ka ti wada ka sa ne putu pa che mo no brain wada hostate ha ke cho cho wada le wa ta phone ti pa ne ke ne o te khilo ba bla no te ta head du ta ko mu ta du ne ta mu sa pino do li awe ta khane pho ko ne do te wada le kama wada decision le mo ke ki cho da pa hostate ti pa ne ke no dollar wa ga ko tu wada da ti sa mo tho da wada ni thai wada le ta ke le cabinet ta upo le ke ke ro ta so ni ni nya e so he tho ne so he tho ne no be la pa ke te la mo no me le menya de ni yo de te wada di ne ba do khobo ta le ma wada di ne peti ba wada le IDF atu ko to no le awan lo du da le gaza pu ne te ti hu wada do nin tha ya hu Israel ko ko atare takle de khai ba cabinet ta upu kai ba ako na tar ke tho ba no ka ma wa che ne tar ke ba ko ne wa te ma do ta upu de ni nya i do ta se tho wada di le
Pella apu kwe kita opo cabinet ni kobro tala IDF tu ti pat no tu ko no ti ti hu ba ni ti media ka ba no ti mi la ohu weda hamar mi ba bete de ba no kana pa ma ra ide IDF tu de pala to ohu ta ohu ke cha ko le ohu le di da ha ti mi che ni ba mo no te weda di ino we IDF tu ko no ne tu lo weda ba na kobro tala me ma di ni de weda no gite no ba yo weda le wa host takes no ba la ta pho ne ti pha ne ata to mu a ko ne lo ba la ka ma chu lo ta du chu ta du de pha chu li de me ma te mo no ba le hi yo ta ti pha ne ke ta kha ti ko mu ni lo no ta so te weda che ne mi ba kha ya ba mo no te weda di ne do ka ba le wa ne lo la pa ka cha pa ko kwa a ka chu ka te nya le mi a we mi ha ma ta ka cho mi na ta ka cho le yi ma ne ti pha ne a ke je ko ra Reuters do Jazeera le mi de East so a ti ta pha lo mo no do no yi kwa se ko weda le Israel time do nu na ne ob du kha nya do no we pe ne ho weda IDF tu neတောက်ဖို့ဝကဘိနက်တတနီတကေတော့ခုဘသလအဝသိနေတူလိုဘတ်နော်တဘယဝဒါလ hosted တဲ့ဖာနေနေတပူဖလေပါနော်မေမချူရတဲ့ပါတတိရဟာမပါတော့ကတိရထောဝဒါဆူ hosted တဲ့ဖာကောနေလောတော့နော်ခီဝဒါတော့မေမဝဒါဒီတပွားတဲ့နော်ဝန်လောခါရချူတော့ကတိဝဒါဂါဆာတပွားတဲ့နေတော့ကမေဝဒါတခါလေပါတီကောကဝတီဘဂဒမလအစ္စရေးတမှုကိုတိဖာနေကလောချာတော့တကပါတီပါလတေဝဒအစ္စရေးအရာအထောလည်းပတိကမမချတဲ့နေရမှာတော့ချက်ထော်တာဖာတယ်လီဒီစပ်တယ်မနော်ဒါ UNSC မှာဒါမကူ UNSC တောက်ဖို့နေကတလောစစ်ကိုကွယ်တဲ့လီဘရဆူနေထိုင်ရဟိုအိုနဲ့တေဝဒလည်းကွန်မြူလနဲ့တက်တယ်နဲ့ကဝန်မရှိုတာဒူတော့ကလည်းဝန်လော control ဝဒဂါဇာတိဖာနေကလေးခချင်းနေအဝနေမြူရ truly arrow မိတလကမနော်ကိုတော့ဘာမခုလေတလဂါဇာနေလေ UN အတာသုတဆောဖလာနေတပါခါနေော်လေဂါဇာဖို့ဘောလောတမီဝဲတက်လည်းကပါလေတေးဒီနေမိပါမနော်အခုတော့ဝဲနေမလာခုနေတော့တေဝရလည်းကွန်မြူဂျွေနစီရတီခုဝဲတက်လည်းနေထိုင်ရဟိုတက်လည်းခိုင်စစ်ကောမဟိုတော့ဝဲဒါဟီလိုဒက်စတီမီဆူအီဆူဒကိုခုနေထိုင်ရဟိုတေဝရတဲ့မနော်နေထိုင်ရကနာနာသိရပါဒေါ်နော်ဂီသဒေါ် IDF သူနေတေဝရလည်းကဲနော်ဝဲနေလောမချိုတက်ဒီလီဒေါ်နစ်ဝီလီမာလီဘာသာနာကေပလာကလေးဝဲနေလောလာဂါဇာပူနေမီရာ IDF လောနော်ကမီရာပါစုဖိုလောလေဒူရာရန်လောဒစုခုစနာရတော့ဖေလေကဘာကွာချမ်မေဝရာတော့ပါဂါဇာဖိုနော်ကဘာလေကွာထွေရတော့ပါဂါဇာဖိုတိဖာနေတာအမူတကတော့ခေါ်တော့ဘာဒူတော့ဟာမချေဒူကြီးဘာကွာထွေပါဂါဇာချေအဝနေရတဲ့ကွန်မြူမီရာတက်လည်းလောပါယူဝရလေ IDF တူပေါ်တာမောကချေတိဖာနမနော်တေဝရာဒီကိုတက်ခေသမီပိုခေါ်တော့ IDF တိဖာနေတောက်ဖို့ဝခဘိနေလမှုခိနေမှာဝတိတူလို့ခုပဲပါအခုလည်းဝတိမှာတော့တောက်ဖို့တနေညဤအစဲထော့ကြလေပကတဲ့တော့တာအခုလည်းနေတဲ့ရုံးမှာပဲချင်းနေပါတပွားကတဲ့လေဒီတော့တောက်ဖို့တဲ့နေလေခဘိနေလမှုခိနေမှာနေအဝကဘာစစ်စစ်ကိုလည်းတက်စီကွာ WT လောနော်တက်စီကွာကိုထောက်ဝတာလေကဲမိမတီတော့လည်းနေထိုင်ရဟုခေါ်ခို့ဘဒိုဘပတ်တပ်ပတာပတာရထက်ကလေဒီဖို့ခုနေနော်တက်စီကွာကိုထောက်ဝတာလည်းမိသေးဝရဂါစာဘိနေတပွားတဲ့နေကမာဒီလေပါဂါစာဖိုတိဖာနေနော်ဟိုတက်စီကွာဖာဒိုလန်ကဘာစီဆောလောတဲမေဒီတော်လေနေလေဒိုစီလောထော်လောနေစီထော်ကပိုစီလူဘလတိုင်တချီတမေနော်ခုနေတော့လဲမှာခေခေရီဒမနာပေါ်လေအစ္စရေးဒူရဟာမနော်ပတေဝရဟာမဆောတဲ့မေဝဒပါကမလပိုမှုချင်းမှုကပါဒီတော့ပါကညောဒူဒပယောနေနော်ဒီတော့မဆိုရိုတော့ပယောတာပယောကမလပိုလေတူပီတနာပရပကောဝရပါကမလပိုယိုလေတမတတရပါတော့ဦးချီတော့တာရနေတီရတဲ့တလုခါကြီးပန်တီရလက်ချက်ပွန်တီရတပ်လို့ပွားဦးချီမနော်မိမလက်သူရနေတီလက်သူတာလောလက်တတူတရလောနဘတ်ဒူဦးချီမျိုးနေဟာမတ်ဒဂါဇာနာကေနေဘခွဲချင်နေလောနော်နေကေပမေတဲ့အိုဖလက်လောခေကလေဒူကေရဟာမတ်လက်ခါအစ္စရေးတဲ့အမီရာဟာတခါနေဒီတော့ပြောနေနော်ထတူအားတလဲနေပွားတယ်ပါစာလက်ကေသူပါတဲ့ပါလက်ခါရဦးချီအချနဲ့မျိုးစားနမနော်အခုတော့ခေခေရအစ္စရေးတဲ့ဒူတာတဲ့ဟာမတ်တော့တမေဒူတာဝဒတာပါဂါဇာပူယူပါအခုလည်းအစ္စရေးနိုင်ငံကဘခွေဝဲတာဂါဇာဖို့တော့ဟာမတ်စစ်ကိုလည်းတက်စီကွာမို့တော့ဒါမိမိဒီနေတော့နောက်ကကမာဒီလေတော့ဂါဇာပိုတေဖာနေဒီကပေါ်ကနေကလူဝကမာကျလဲမတော့တက်စီကွာဝတော့တော့လော်နော်ခီကမာဒီလေတော့ပါလေအဝဒပါပနောခနေဝဒပါလက်စတိုင်းစတေ Tuesday solution မနော်ပတေထောဘလို့ Tuesday solution နဲ့ဝဒလေဝက်စ်ဘဲနဲ့ဝဒပါလက်စတိုင်း open ပကောလေ PA နော်ဝဒပါလက်စတိုင်း authority တော့လေဂါဇာဖူနော်နဲ့ပပကတော့လေဟာမတ်
no Gaza le kumla ho lu pita para otology to le duta kuta pu legu khalegu mo no no hados de ta le kumla ho tibu ko po Gaza po ti pan mo no ona te kwa kiti ne mikera lo to wada le to le isre ko ko wona lo te wada Gaza kwa to li do ata si kwa ki ple ne mi o to da wa ka ba si so da ne no ni te ka ma di le Gaza po ti pan ne lu ko kwa ka ma le do ti to ti ya do no ki ka ma di le do kwa ta pa no kha ni wada le Palestine state ti pan ne ta Palestine state mo no di to le Gaza ne Gaza strip kisi hu mai ne mi wada ta pa no le pa Gaza po ko pa Palestine ko lo ho do le si so data si kwa pre dile ni lo le kha do dile ha de le ta o sa di ye pho ko ni pala bugta do isre no pala support do pala agriculture le isre de mi mera America lo no te dile America na te pu ba do le pa kla lo to pe ne we pala si kwa si ko wada Donald Trump ye mo no awe ta ko khai ni ti wada le di to pe te nyu so no awe isre awara mko awara HFG tan no wada ta o wati ma wada lo che mo no ba le wada ta ga le ka cha ro le che lo no le ta po ta pa ni ma le ta pa kha na lo mo no de ke ba pu ha ma no ku ra mi ya ku ne ba le che lo no le ta ku ta ke pya i si tu wa tu no bu ba a wer kha je te ta le ki le kha ji kwa ta ko kha mo we le po le ti ba ta na ki do pa do ni pa ta ko mo do ti ba che do o ma ta che ko mo no ita we po le de wo bu kha ne not kilometer de le chino le bu po ka ti de gar Tomorrow there's going to be a meeting of the cabinet. They're going to make a decision. yeah Baka wada le Donald Trump no wasi se wada delay na chiefly focus on the food aid to say Gaza occupation pretty much up to Israel no wala ta to le Donald Trump tu wada tobola no we baka de awe Donald Trump Israel ke le say Gaza me ka ma cha le ta du ta ya la du ra Gaza ni no wada Trump to wada le ta chete to le ji ba Israel ke chete we cha le ka ma we cha le ka ma nu ma pla ne Oda la witi chibura sa wada le sa focus la wada le ta sa hu ro ta la wada le ta sa hu lo do ta wada le Gaza pu ta ro tu no ne awu ne mi wada America mu da sa mu sa da da o play la wada positive ko le kwara za bter mo no le khutinya mi lo do fi ko pa de ja mi ba ha mi drama ha so le ta so ta sel ta po ta pa do play lo si ko da po the delay da wada sa wada mu sa da le ta ka ba push wada Israel le mi ba kha le 8 mo ba kha le ta ma che ta chot ma che ti pa ne du ne ma cha la ti ba no ka ba ma mi cha la ka ba ma mu da le ji lo ba le ji ba te ji lo ba le ji te wera Israel le mi ba ka ta ka de ne ma ko lo la ne ma mo no ne ba ma mu da te pu le ta ma che ti ba ne ka tu wera su ka sa po ta lo ba lo ta ba ko ne awa ne ha de America te wera le ji mu ji da o ji ka ba te no ka ba ma we no mi ba ka le ka po a mi ka ma cha le ka wa lo kho tru ka le kha du kha chu to kha cha lo ha de ne wada don to do we te mi sa ta chete ba mi wada Israel no cha ko ku da wada chete no no to ka na le shake so do mi le 8 ta ma che ti ba le mi sa mu sa da sa ka ba push wada Israel ko ka ba ma wada gi te no do pe pe no je ka di ne wada information ka no pe le ta po wi mo ko ta Hello ta po le wa cabinet no wada tininya ile Israel ne no wi ni te dam ni le ke ji ku ne wada che po do ta ko to no pa ke te na la phwa la mo no okay pala pha ko lo ba pha no ba ta le khu kwa wada le ta ka sat ni le kwa ulo ala Fox News no we interview se ko wada ni ta yahu India News interview se ko wada ni ta yahu te dam ni le ba kha wada le cabinet ta chete keyword wo I opo te wada tam ni le no Netanyahu te wada le Israel to take military control of all of Gaza no but we don't want to keep it there we gonna lo cho de che me na lo cho si ko ba no le te wada le Israel wada da ta pa ta te people take wada control through the come here Gaza be ne through le control wada lo amaza di do West Bank ne mu ko de West Bank ne pa te tho bo lo zo e zo bi zo si no zo ene
zo ene Israel do Palestine no zo ene Israel le lo no zo bine Israel do Palestine no zo ene awara Palestine no Palestine pdo pora Israel tu kwatwe do zo bine awara pa Israel Israel atu awara kwatwe je Israel pdo control je do zo siya de theta the Palestine lo awa kwewara zo bizo si je ne sana ke me le kha de te wera le ke ke ne Gaza ne no di to la wati te wera ke le sis wera ke le te wera we phoko mi wi ne ke ple la wera IDF tu lo Israel tu lo ke ba le control wera ba sa na ke ne we don't want to keep it do that comme that hise ko ba comme que du kera wada le Israel atar mi ba ero te wera Israel le control de la pete wera west be apune zo de khane Israel control ba sa na ke de mi Israel ataba chera mono dina to lo pete pa wada le mi Israel ta ba si le hokko to so de le ba hokko de ki wera su hokko de ke wera su Israel hokko ba ko di wera le Gaza kisi humai strip khane lo chana ke ne pa la control le tu ni ka ba me da te IDF tu ni lo ma mo ko le mi de ma di ba ne me hama ke ki to ator bla me hama pho hama liya ke poro do me awai de khala Israel ta panyo oda che do ta pho lo ko cabinet ni nya do te wera di ni lo ta me pha wada ko da do thlo mo no me la te da phena prime minister te sik ko wada le apply wada di to le strip le Gaza ne khelo khe chi ni awe ka ma we do di to le ta panyo ne ka remove wera Hamas lo ka Hamas khelo no do ka Henny to non PA no Henny to non PA sitane awe the me weda le ke the ba me weda PA tele PA na o weda le West Bay Palestine do poko weda le Palestine Authority me authority pa ne de hilo weda le chubu ba o le me heta na me ma di ne ke ko ne ha weda ham so na la Hamas do aweda Hamas do aweda PA na ke na de ba la sa iba ani Palestine de solo de ba la sa ba ko ni aweda Hamas ne o weda le PA ale chi weda le Gaza ale pora le Gaza mono bom ho de ba la Hamas la ba sa ka Israel Palestine de mo ta ma ba no pa ple o na che pa o na che ne o che no pe lo sa che i wi lo ma weda che ne no lo aweda UN rek le no pho pho ne do ho da ne do awe de blo nya ni ta che thu weda te min ni li ni te hilo su weda PA chu pu lo ba ke hile mo la ke weda le Ara Fox ke hilo weda su Ara atu muti bo Ara achu pu ni lo ke ma we che le de ke mi weda bo do ba ta chu to lo mo no mu bo do ba so lo te weda po sa che mo no ako na awe principle la weda ta po wo nya i ba kha weda le Gaza ta le te weda ge ni wo kha bi le ki wo te weda che ne do khe je ke du ne weda ta ko tor bi no you can make sure whether the chip puller la pay the car negative whether sick or no pay ye highlight ka whether le blue ne Prime Minister Netanyahu tesik ko whether le Israel ne no edo hila whether so when it hand it over to Arafat that we govern it properly without threatening us and giving the Gaza and a good life no Gaza and a good life see that it all aware di ta pte na Netanyahu to whether le te hila pi ba to hila whether su Arafat Ara sumuti bo chipu Ara do bo pa tit pan mo no le ke pe weda to chu to lo it properly ba lo basa no ke pe ba che to lo here ke te lo weta de mi ya mi mi te lo de le kilo mi ke ma lo zela mi wi lo zela when na weda le Ara Fox de lo do Ara do pa tit pan ke le pe ba che weda pa ga sa po tit pan e te chu to lo di to le ta thu pi ta fu tu te he ba weda Israel le de ta ba yo ba bo ta ku do phala ta so tu te he tu su Israel ta lo de de awe ine no kame Israel mi ge do pa Gaza po mi ge wala Gaza na ge ta ma pe ma po la Hamas ana pa glu di so la di so te mo no Palestine po bana ma pe la Hamas da osiko o de ta su pli ta po ki pa le Gaza po mi ge le Israel ko ba mi ni tu do re ni do mi wala ta le re do ma do pe pe ne ba ne pa Gaza po ne ge ni ba da good life no ni ba da ta mo le agi je la mo no le ke mu do khu do ba da lo mi mo do la pe po ra de ke ke he po ra Hamas apo Hamas ali na so ne ne pa Gaza po le ke to le pe de innocent ne ke ne at ne ba good life not blah blah blah
အခုတော့ clear ပကတဲ့မှာလည်းနေထိုင်အောင်နေတာအော်ဝဲတာလေ Ara Fox မနော် Ara Fox ကပါပေါ်ဝဲတာကဲပါချဝဲတာပဒိုမပွားတိဖိုင်လေကလေပေါ်တာဂါဆာလေဂါဆာလေno que le pora pa casa por la casa bo basa na que me ba ka le tu ti ko ba ne israel que tu ti ba que control ba che da mo no ane kha don me pha wa da pe in a well fox new interview da israel no te wa da che i ora pa ti ko ba la kisi hu mai so stream ne te ya hu te wa da le no porque intent basa na kini porque hila wa da le ta bita ba ko ne porque remove wa da hamas there no to wa da hamas ti pa ne khele kheche di so le porque free wa da gaza mo no no population to be free gaza ata penyo le rise ko la ata mula le pa gaza po yo po ko ne a ri lo no so pe she pya la to ne do ata penyo le me da le ka hama lo no gaza po lo otte ti pa ne ke bata po le ara fox ne lo te wa da che mo no we de kha le make it clear na ke do dile no ta se ti pa to clue ti pa ne ne ke remove da hamas a ko ne ke ba ma shu lo ta di do ne ke ba du da ko na lo do ba du lo do duty li do mid du do ne ta ba yo do te ne le pa host te ti pa ne ke ba si ke ba cha ara wa da ne lo a ne ka mo no di ton dia ne mi pa da be na te e do pa ka wa da ba no ko ne no le ta bi ta bo ta ke le ke chi a ko ne a we ke hi lo wa da su ara force a ne lo wa da ka no ako na me ke pa wa da pe ke to ka no nin ta yo te si ko wa da le India journalists ne to according to the English language CNN news to see what papla wada mo our place is not to occupy and annex Gaza patamula ne mi wada le pak occupy le po wada Gaza do le thing wada Gaza hoko pikele kechi tame ba no patapinyo ne our goal is to destroy Hamas and get our hostage back no sidan do tapinyo ne mi dal le pak ma ha go hamma wada Hamas kele kechi do awada pak hiki wada hostel otti di wethi pa ne kele kechi and then we blood in hand over Gaza to Central government no ke la wada su ke la wada Gaza de bi su podo popa te chu to lo le ana wada la mi wada ara fox ne lo she je lo mo no na ni amis ko ne lo ko na me ko le kwa kine ke nin ta ya hu ne very interested in the power up mo no remove Hamas there no map with Hamas kele no want to enable to the population to be free of Gaza no ti to le because si matablisi ko wala pa Gaza po ti pa I le population mo no ti pa o wala Gaza po ni lo ako ni do pa ti pa ne ko ba da go life mo no ko ba da le go life si lo wala ka te ba no sa no I leta po the so he to wala di o make it clear mo no ma share wala ti po ba mo ko leta ata upo ata chete ti pa ne pa thoda opatula ka jati po ko po ji botula IDF ti kho tu na le lo mu da le Gaza pu ne ki de te do ma chu do se ko ba te do ma se ne je ba ni ta te da la kho te to le te na ke do awe ma wa ta pinyo ne she pro le shape ya wa da di ho na pa ba yo da le ke le ma chu da dili khali do Hamasi choli Gaza po ne me le po wa Gaza po do ma cha lo Gaza de do po ta le Palestine do pa dali Israel ba never lo ta ka de pa automatic ba tin ya lo ako na no ni thai rek le ni we da le ke mo da ara fox mo no ke le po da we ti ke du po da le pi ba aka cha pa do pa le we da le west be ba very interesting lo ta ka ma we da cha na ma no ti cha se ko lo ni thai ya hu ni sa ma la ni thai ya hu ni no ho ni pa sa da pya da cha UN chu da cha mo na ba ti cha ma da ma we da ti lo do da ti bu ko po pe ne no okay pe ti la da tomorrow no anya de muna yoro te che poli ta ha ki nya je te ran so no cha ti ta du kwa pa te ran so no cha te le pa kwa ran so le ke lo cha si ko no ta blu la so mo ko de